Dobrodošli na moj novi video, danas sa šminkom. Malo podušnjake, ne znam. Ovako, sminkam se cijeli kao upset, sad vam prvo pokazam. Prvo stavljam ovaj kao korektor, ne znam ja što je to već. Korektor puder. Ovdje da znate ima neko što puši, neću vam kazati, TR-avu, znaš ovdje. Mislim da se čuje, mami se čuje. To mi jako ide na živce, zato ja ne volim tako uvijek. Moram biti tiha. Nametala sam pudera. Nametala sam puder, a sad na drugi puder met. Evo ga taj puder, ali ne paše mi, ja mislim, ne znam te pišite komentarima tako doći kod staviti. Potapkala sam sad, vidite kao ovako. Dala sam i taj. Sad idemo na maskaru. To imam još 7 minuta, to ti kao ja da vam kasnim za posto. Moram. Tako. Metala sam maskaru. Neko se tere, a ste čuli kano je rekao, to se sve čuje. Evo ga. Puno ovako dječje šminke i za cure velike. Tako da ću meti tu. Kako mi izgleda. Nema veze. Drugi put se šminkam kao Blackpink. Znači kao ovako grozno. Šumo, još 7 minuta kasnije mi šta se ba. Metala sam. 6 minuta. Joj, koliko ja se bojim. Treba mi malo glitra. Ovo neće biti dobro. To sad ti se na TikTok? Ne, tu. Još neki kamen. Ovo je banana kao da budem djel. Evo ga. Moram da tako. Imam ovako sve male, tako neke roze, bijele, crvene, još malo. Ovo je top, znači top. Još 6 minuta imam. Još ovaj, kao vidite. Ne. Drugi put ću vam isto snimati, da pišite komentarima kako vam se sviđa moj make-up. Poslije i drugim videom ću vam snimati kako se sve kao ružno našminka. Bye, pišite komentarima, sam lepa da li ne.